Ola Andersson, fin liten dragning. Fram till Kärnström. Ut med den till höger. Och så tillbaka med Novakovic. Skjuter i! Han kom till klubben 99 och spelade Champions League med AIK. Han är vår lagkapten och har nummer 8 på ryggen. Så kör vi! Shoutout till alla lager! Can you hear me? Here's a message that I'm sending now. I've got the answer to all your problems, and tonight I'll be singing it loud. Just surrender yourself to the rhythm with your hands up in the sky. Feel the energy deep inside your system and leave this world behind. And leave the world behind you. And leave the world behind you. And leave the world behind you.